Dragi gosti, prijatelji škole, večeras smo vas pozvali da zajedno uživamo u vremenima davnim i vremenima sadašnjim, predstavljajući vam šešir, neizostavni odevni predmet i modni detalj, nekad i sad. Kroz istoriju šešira gotovo da možemo pratiti istoriju čovečanstva. Kao odevni predmet još od vremena neolita služi za pokrivanje glave, da je zaštiti, ohladi i zagreje. A vremenom je dobio i druge uloge, statusne, modne, religiozne. Zlatno doba šešira počinje u 18. veku, kada se u njihovu proizvodnju uvode svila, taft, somot, perje, čipka, a u njihovom nošenju primat od muškaraca preuzimaju maštovitije žene. U prvo vreme sa skromnim, a zatim sa sve kićenijim i složenim konstrukcijama na glavi pojavili su se bogate plemkinje, koje su prešle put od 4 kapica do platformi, na kojima su nicale cvetne bašte, plovile galije i baškarila se raznovrsna flora i fauna, da bi kasnije sve pripadnice nežnijeg pola pokrivale kosu. Neke dame su zaovek ostale upamćene po šeširima koje su nosile na glavi, čak i onda kada u glavi nisu imale bog zna šta. Saloni šešira po svetskim metropolama nekada su bile ekskluzivne adrese, a modistkinje prestižna zanimanja. Za gospodu je posebno važan 19. vek, kada se pojavio cilindar koji uz frak i štap postao simbol otmenosti. Tako beše nekad, a danas? Masovna industrijska proizvodnja i sve brži tempo života su počeli da potiskuju šešire s ulica na filmsko platno i među jet set. Nekada su bili zabranjeni, zatim obavezni deo svakodnevne garderobe. Prvo ih je posjedovala privilegovana manjina, pa demokratska većina, a danas su deo glamura u kojem kad poželi može da učestvuje svako od nas. A večeras možete i vi. Ali idemo redom. Prvo ćemo se vratiti u prošlost i osjetiti modni duh 18. i 19. veka. Uživajte!